دادگاه اداری باجار استانبول دبیجه قدغنکردنا لیستکا بیرو یا شانوی حقوقیه. دادگاه د بریار خود گوتیه تئاتر ژیانا نو سر به ناوندا چاندا مزوپوتامیای ویه او ناونجی لگوری دادگاه گریدای پککیه جبر ویجی قدغنکردنا لیستکا شانوی یا بناو بیرو کو بزمان کردی دهاته پیشکش کرن لگوری دادگاه بریاره که حقوقیه. قیمقامی نافچه غازی عثمان پاشا یا استانبول لیستکا بیرو یا تئاتر ژیانا نو قدخه کربو کومله خبات مدیا و حقوق جبو بریار قدخه بطال ببه سریل دادگه دابو. دادگه 31 گلانه بریار خدایه د بریار دجی گوتیه کو تئاتر ژیانا نو گریدای ناوندا چاندا مزوپوتامیایه او ناوندجی سر به پککه ویه. پارێزەرên کۆمەلەیە خەباتên مەدیا و حقوقê wê li dijî biryara dadgehê serî li dadgeha îstînafê bidin. Rêveberiya şanoyên bajêr a şaredariya bajarê mezin a Stenbolê ji bo ku di dema nexweşiya COVID-19 de alîkariya şanoyên taybet bike, holên xwe li ber teatra jiyana nû vekiribûn. Teatra jiyana nû ya navenda çanda Mezopotamyayê jî سری لی دابو لیستکا وان آب ناو بیرو یا کو داریو فو نویساندیه هاتبو قبول کرن.